'Cause I'm really in love with you. When I'm looking at pictures of you, I remember moments and my heart feels like you. You've been a big surprise. Hi! Daddy TV. Kumusta po kayo? Pasensya na, medyo nagpahinga lang. Shout out sa Team Kulkug, Team 101. Hi guys TV! Nandito ko sa Mount Zion ngayon, sa Lagit, Padilla, Bugalyon, Pangasinan. Ano po, ikot-ikot tayo.